Ubundi iyo uvuze igihugu cya Libya uhita wumvamo uyu mugabo Muammar Gaddafi, uyu mugabo uyoboye Libya. Muammar Gaddafi rero niwe tugiye gucamo turebe amakuru ndetse n'amateka yamuranze. Ubundi uyu mugabo yishwe muri 2011, yishwe n'abamurwanyaga bigaragambije. Uyu munsi yishweho ntabwo uri ku kirangamisi cya Libya nk'udasanzwe cyangwa kalendari, ariko ni umunsi ushobora kutazibagirana mu mateka y'iki gihugu na Afurika, aho yari icyamamare. Ubundi uyu mugabo nyuma yo kumufatira aho yari yihishe, kumwica byari ikimenyetso cy'ibyari byitezwe. Nyine bagombaga kumwica, nicyo bishatse gusobanura. Gusa kuva icyo gihe Libya ntiyongeye kuba uko yahoze. Igihugu cyinjiyemo intambara z'urudaca z'ubutegetsi, zifite inkomoko hanze n'imbere mu gihugu, zitatanya abagituye. Uyu mugabo Muammar Gaddafi, aho ubuzima bwe bwatangiriye ni naho bwarangiriye. Umuhungu wavukiye muri Sirte yabyirutse akunda politike ya Gamal Abdel Nasser wa Misiri. Ubwo yari umusirikare muto, aza kugambirira guhirika ubwami bwa Idris ntibyakunda, akomeza amasomo ya gisirikare mu Bwongereza. Muammar Gaddafi ku ipeti rya kapiteni, Gaddafi yasubiye i Benghazi muri 1969, aho yatangiye kudeta itaramennye amaraso, ubwo umwami Idris yari yagiye kwivuza muri Turukiya. Ntiyiyise perezida, ahubwo yavuze yuko ari umuyobozi w'impinduramatwara. Igikorwa cya mbere yahise akora kijya ku buyobozi ni ukwirukana abaturage b'Abataliyani babaga muri Libya. Muammar Gaddafi yavugaga ko ari umuntu ugamije impinduramatwara yo kunga ibice byinshi bitandukanye by'Abarabu, nyuma anaba impirimbanyi y'ubumwe bwa Afurika. Mu mwaka wa 20 ya mbere ku butegetsi, mu myaka 20 ya mbere ku butegetsi bwe, Libya yabaye igihugu gifite abanzi bakomeye ku isi, ubwo uyu mukoloneli w'amashagaga yakoreshaga ubutunzi bw'ibitoro by'igihugu mu gufasha imitwe iharanira ubwigenge nka Irish Republican Army na Palestine Liberation Organization. Kimwe na NASA, ntabwo yigeze yizamura ipeti ngo abe generali, kandi yarabifitiye uburenganzira, ko ntabwo yigeze akora nk'uko byari umuco mu basirikare benshi bafataga ubutegetsi icyo gihe. Yagumye ku ipeti rya koloneli. Byari bihuye n'igitekerezo cye ko Libya itegekwa na rubanda. Ibitekerezo by'imitegekere ye Muammar Gaddafi yabishyize mu gitabo yise Green Book, cyasohotse mu 1970, aho avuga ko ku buryo bwo kuvanga ubutegetsi bwa gikapitalisiti na gikomunisiti, ariko binari kumwe n'amahame amwe ya Islam. Nubwo bizinesi yari yerekeye rubanda, leta niyo yari ifite ibigo binini birimo n'ibijyanye n'ibitoro. 1977 yahimbye uburyo bw'imitegekere yise Jamahiriya, cyangwa ubutegetsi bwa benshi, aho ubutegetsi bwagombaga kuba mu maboko ya komite za rubanda. Nta muntu washidikanyaga ko ari we ugenzura kandi akagenga byose. Niyorohaga ko uwo ari we wese wajyaga ku mugaragaro akerekana ibitekerezo bitavuga rumwe n'ibye. Izo komite zagiye zisaba ko abatavugwa rumwe na leta bahungiye mu mahanga bicwa. Mu myaka ya 1980 bohereza
abicanyi kubikora. Ubutegetsi bwe bwashinzwe guhonyora uburenganzira bwa muntu bikabije, gufunga abantu amagana batavuga rumwe na Gaddafi, iyicarubozo no kuburirwa irengero kwa benshi. Ubwicanyi kuri ambasade ya Libya i London, kwica abakinnyi ba Israel mu mikino ya Olympique y'i Barire, guturitsa inzu y'urubyiniro i Barire, gutangiza gahunda yo gukora intwaro kirimbuzi n'ibindi byatumye akomeza kuzirana n'ibihugu by'iburengerazuba. Urwango rwe n'ibyo bihugu rwageze ku gasongero mu 1988 ubwo indege yari ivuye i Frankfurt igana Detroit iyiciye i London yaturitswaga n'igisasu cyari cyitezwemo. Igeze Lockerbie muri Scotland hapfa abantu 270 hashize imyaka 19 mbere y'uko Libya hashize imyaka 15 mbere y'uko Libya yemera uruhare rwayo. Amerika yagabye ibitero by'indege kuri Libya bigamije kumwica, biramuhusha. Isi ikomanyiriza ibitoro bya Libya no gukorayo ishoramari. Igitutu cyatumye Gaddafi atangira kwamagana iterabwoba, yemera kwishyura abagizweho ingaruka n'igitero cya Lockerbie sinzi niba kubivuga neza, n'ibihano bya ONU yafatiye Libya bivanwaho. Nawe yemera kureka umugambi w'intwaro kirimbuzi, atangira kuba inshuti n'uburengerazuba, ndetse bivuga ko Libya yese itangira gufasha ubutasi bwa Amerika guhiga Al-Qaeda. Mu gihugu Libya yari iteye imbere, abaturage bayo bari bamwe mu bafite imibereho myiza, ibikorwa remezo nkenerwa by'ibanze n'amahoro. Yateje imbere igihugu cye mu buryo budashidikanywaho, ariko ntiyateza imbere ubwisanzure na demokarasi nk'inshingano ry'amahoro arambye nk'uko inzobere mu miyoborere zabimunengaga. Gaddafi yaranzwe n'udushya twarimo abagore bamurindaga, indege ye yari agatangaza yitwaga ingoro ye, ndetse n'imyambarire ye bivugwa ko yari agahebuzo. Uburyo rero bashatse kumuhirika. Ubucuti n'ibihugu by'iburengerazuba bwatumye igihugu cy'Abarabu binenga Gaddafi gucudika n'abakeba. Mu gihugu bamwe muri rubanda bifuzaga impinduka, uburakari bwabo bwagiye buzamura buhoro buhoro. Bavugaga ko batabona ibyiza bya Libya batisanzuye cyangwa binubira serivisi mbi mu bigenewe rubanda. Ubu burakari bwaraseruye buvamo imigumuko cyangwa imyigaragambyo ikomeye muri 2011 yahagurukiye i Benghazi, bihawe intege n'impinduka zahiritse Hosni Mubarak muri Misiri na Ben Ali muri Tunisia. Abacanshuro Gaddafi yahaye akazi hamwe n'abashinzwe umutekano basakiranye n'abigaragambya nabo bari bafashe intwaro. Bivugwa ko abantu amagana bishwe. Ibyo byatumye akanama gashinzwe umutekano ka ONU kanzura ikoreshwa ry'ingufu
maze Amerika n'inshuti zayo baciye muri NATO batangira kurasa ku ngabo za leta bakoresheje indege. Ibihugu bimwe byamaganye NATO kwivanga mu kibazo cya Libya, Afurika. Umugabane Gaddafi yavugaga ko yifuza ko uba igihugu kimwe, ntiyavuze rumwe kuri iki kibazo. Abategetsi bamwe bagaragaje ko bifuza ko ahirikwa, abandi ko ikibazo cya Libya kitarebaga amahanga. Ariko Gaddafi yari asumbirijwe nyuma y'uko ingabo ze zikwiriye imishwaro mu kwezi kwa munani 2011. Abamurwanyaga bafashe Tripoli bashyiraho leta y'inzibacyuho. Muammar Gaddafi yakomeje kubura kugeza ku wa kane tariki 20 z'ukwezi kwa 10 2011, ubwo yafatwaga yihishe munsi y'iteme mu mujyi avukamo wa Sète. Hari nyuma y'uko indege y'Abafaransa zirashwe itsinda ry'imodoka 75 zarimo imwe imutwaye ziri gusohoka mu mujyi wa Sète nawo wari usumbirijwe. Abishi be bamukurubanye mu mihanda bagenda bamukubita, ari nako abinginga ko atari umwanzi wabo, ariko umwe muri bo aza kumurasa arapfa. Iby'ubuzima bwe byarangiye aho bwatangiriye iwabo, ariko iby'ubutegetsi bwe ntibizibagirana vuba. Imyaka 14 nyuma ye, Libya ntikiri nk'iyo mu gihe cye. Ngayo nguko rero amateka ya Libya ndetse n'umugabo Muammar Gaddafi. Ciao rero, mukomeze mugire ibihe byiza, bibutse gukanda subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona inkuru nk'izi ngizi. Ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.